ole tuna hian kairo khopuya kan meka voin hi November di som pakhat Friday sang ni som ni pani chonhudar ni chawania lunch te kan han ei nuwa hemi kairo hian Holy Family Church chung ko thiang hlim biak in tina ni maya chunga chuta chung kan kal do na hemi kan kal mun hi tun ma Isu Krista piantir khan Josepha le Mary khan Isu kha ano sen lain Heroda in ti lum atum awang khan ai kuptarama anjutlan bo puyan ikha ti chuan tuna kan tlo tur muna hian an chung kwa hi an oma chumi khiat reng na tan chuan amuna hian biakin an sa a mingatan Holy Family Church an tiani ole tuna hian Isu Krista ai kuptarama anau sen laya an tlan bo pui an na mun ma kan han tlo don ani tuna hian biak ina kan lu dom chi a kan selang turis po hian an tlo na sa em maya from mi ano po ma local tour guide dia kan tlo na mun tua a hian heng lai che ho hun ha ki ho hian tourist hi ming kai po local tour guide en el mismo tiempo. Por eso estoy diciendo eso para saber dónde estamos exactamente. Podéis sacar foto dentro en la iglesia. Mira, toda la gente está saliendo, nosotros estamos entrando. Mira, esta una hora de retraso de todo nos deja más tranquilos, sin correr, sin nada. Ahora terminamos de esta y luego vamos a ver macarón, me parece carne, me parece también pollo. Acércame aquí. Kung pwede kan sutrahe hilhi an lo zuar da sa em maya he kan huwa hian kal hi han tam em kan san em maya he kan se te ma mo ni te mo ni le bon la vite he ai o te hey no hier mai Hitler thup mai hi eta hi chuan hei biak ina kan lu to ani vai te ka Al zel do na hi. Hi la ya hian. Mari le Josepha le Isua no sen an pom lai le ko hi. Alo chuang pa.